Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito tipagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung mapkablawak tinembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw katakayami sa kapada. Good morning, good afternoon, good evening. Ano yaman nga oras kanal datian nyo, itang kapasit tilobong madamang agbibuya. Kahit napakishare yun yung program at ipapagaan, please share this program. And kahit padanan nyo papagaan, tipakasalitaan ni Marie nga napoluan, Kuya Aga. Yan, anangatan ni Kuya Aga na? Kuya Aga. Yan. Hindi nga rin ni Ruki papagayam nga ibasa na ito yung pagkasalitaan ni Maringa Napoluan iti Kuya Aga. Sagudayin nga rin surat. Dear Manong Nemi, narigat lahing tibiyag mi Manong Nemi na kami na kungkunada nga sang kasapulan sang kaapuyan marigrigat. Ninanang Manong Nemi mangmanglo iti labada pasaremet mapan tumulong nga manglo amangged iti talon bangkag ken kastamoten no adagayab nga agpadalus wenno anyaman dita nga mabalin na nga pakaigaman iti kwarta. Nga nayon Manong Nemi ti masapsapulan ni tatang akas fishbowl vendor. Ti makadakas Manong Nemi saan ba't nga ron nga dito ilimi iti paglakwan na iti fishbowl. Tano dito ili ka no Manong Nemi basin met lang di naggatang. Ngam si iti syudad, iti kabesera, iti probinsya mi Manong Nemi sadyay. Ada ka no food court nga pagtitipunan da kitay aglako iti fishbowl, empanada, barbecue, pogo balls, kanda dumapay nga street foods. Kahit ni tatang Manong Nemi may saisuna kada kitay agpis balls. Sadyay ada kasinsin na Manong Nemi nga mangmangted kang kuana tipuunan na. Wen da ni Uncle Silin Manong Nemi. Dahil ta tinegosyo na. Kaya inayaban na ni tatang nga nadaan mo iti pwesto iti food court tapno dahil tamat tinegosyo na. No, malpasan Manong Nemi iti panaglako da iti rabi. Iyapunten naman ten kini Uncle Manong Nemi na jaya na itad kang kuha nga puunan. Na jaya kaginastos na nga nangi-prepare kada iti fishbowl kanda dumapay. Sa numanot maganan siya na. Isun
iti ayawid na. Hanggang sa amat akang kanayon nga agawid, agsipod ta, at ayumat nga ron ti pagawidan na. May salang aldaw, manunemi ti pandakabakasyon na. Tilaing manunemi biyernes, isot pa naka-day off na. No kasta nga aldaw ti biyernes, sumangpet, manunemi ti bigat, kat no agkabukam doon kay ni manong aga. Tadwa kam lang agkapsat manunemi kinukuya aga. Isungot tumot nga makadan namin ni tatang manong. Aday din ni Kuya Aga iti grade 6, idin to tag grade 3 ak. Kastoy manon name iti na dawak na riingan mi nga panagbiag. Ni nanang gagangang agtagibalay pasaray aglabada. Ni tatang manon name mapan sa syudad akas sa fishbowl vendor. Babayan ti parang tutulong na Uncle Sidin. Kat nung kasta agbakasyon, iti may isang aldaw, kat may isang rabi, akit siyempre, may iliw kami kinitatang. Rabi ti biyernes, kapigatan na kat Sabado, awang klase mi ni Kuya Aga. Kasasalita mi tukuha ni tatang manong. Ta siyempre, ada kang kanayon ni nanang, tidan nami, ni tatang, may iliw kami, ta may salang aldaw, kat may isang rabi, nga makita mi sunod. Agpasaklutak to or no, grade 3 akon manong. Tatang, narigat ka dito trabaho mo sa syudad. Narigat ka nalakanak. Narigat ka nalaka. Narigat, kapot ang mapuyatanak. Narigat, no agdutupudop na iti aggatang. Ay, napindasmet no agdutupudop na. Iti likodan nga adu kami, ngaglako ti fishbowl, kanda dumapay. Umayak tumamatang, kaya umayak ito Kaya nyo, umayak ito amin, ni nanang mo, ni Kuya Agam, sika, tapno rin kasi tagat, padasin nyo bati, agpasya rin di syudad. Ato no katao, tirabi. So, ano paraganan ti food court. Tatirabin, ada rin tayo agpaspasyar, o may agfishbowl, kanda dumapay. No, agbasa kam doon, nagpadpada ni Kuya Aga, iti high school. Hanggang nga tamarigatan, tang. Kadag ito pahingat marigatan na kanak. Basit madlat magangganan siya. Naging magatgatang. Game, at least, mangantayo, ti mamintalo, ti may sangal daw. Orekas kasanon lang anak. Ikaragatan mi kininanang iyo. Kaya kanda kayo tinaran niya kawasak bayan. Kinikuyam nga aga. Nangro na kinikuya. Hanggang balikan niya. Habi nga hanggang balikan ka. Ni kuya, sayang ti kinalaing na. No saan nagbasa iti college. Kinanak manong name tamanig po grade 1 naging ganit grade 5 first honor ni Kuya Aga. Idinto ta siyak no labsak tag sa manong name pasang awa. No awanin ni Kuya Aga nga mangsuro kanyak, mangtulong kanyak iti assignment ko dakon amo. Kasta siguro na talaga ada na model ti panunot na, ada paglaingan na, ada nalaing. Inagraduar ni Kuya Aga manong naming iti elementarya iso iti first honor. Siyempre, naragsak na tatang kininanang kinores siya nga ading na naragsakak mo. Agas mati makita karagsak ni Kuya Aga. Inagbasan manong naming ni Kuya Aga iti high school. Adakmat idin iti grade 4 manong. Hagabalit elementary kan high school, may mesang eskwela manong. Makapagkuyog kami kini Kuya Aga, nga mapanagbasa. Makapagkuyog kami nga agawid. Irinto tintultuloy ni tatang manong name iti panagbalid nga fishbowl vendors iti syudad. Namin aduak man tinga na pana, kadagpreso manong. Nakaano tao nga agkatang, na duma-duma pagkatangan da. Iti kadami tinaminsan manong, kaduwag na nanang, kina Kuya Aga, timulong kami.
Agayam kami kadagday gumay gumatang. Dito'y kayo na fishball dito'y. Naimas ti fishball ni tatang ko. Dito'y sir, ma'am, dito'y na. Naimas nga pa manong name ti fishball. Ni tatang. Tani Uncle Silin manong name ti templa. Uno agar aramid ko na ko. Adamat digiti magatang ang kayat ni Uncle Silin manong name nga iso mismo ti agaramid. Uwan manong name intultuloy ni Kuya Aga iti kinalaing na iti eskwela. At dalata manong name isuna ng umununa no kasta nga agrekap iti klase. First year, second year, third year, manong naming, naggraduarak mat idin iti elementarya at high school akpat 10. Manong naming, fourth year high school ni Kuya Aga idin to ta first year high school. Makitak manong naming, iti rigat ni tatang. May imagine ko lang, tanamin adumaten manong naming nga napanak sadyay. Papuyupuyatan, sa tsaka mo sigun kaniya Uncle Silin manong name kit anawaan na kanu ni tatang tembes ko nga ti aldaw kit maturog kaputan na puyatan ngem saan konforme ngano ti papanan na nga aramidan no da agayap nga amang tarimaan iti tawa daw no mang pinta iti balay da no kasta kag bakasyon ni tatang manong name makita ka na rapis tang bakag sakit kayo ha? Mga asin na po Diyos. Anak. Di ko magbagbagan ni tatang ha. Di na na ubosyon ti bagina. Bakag sakit. Kastama ti bagbagag iti amayo. Ang aramin na nakano ti amin. Tapno ni kasta kita maitad na ti suporta na kada tayo. Nabayararamidak ba ti tumulong kang kuha anak ko ngayon manangarod. Duwakdakil di gastos tayo. Humingi na di kinumakatgatang. Aga, nang, bakasyon itong bigat. Kakaiso lang ada ni tatang nyo. May ka matito, ako makidanggay, nga makisasalita. Ilipas ko lang na ito yung assignment ko nang. Ay, sus apo, ma-overstudy ka. Umimot kaming kuya aga. Ag-relax kami na. Oris ka, kit narapis ka. Takasano nga saan nga narapis. Hana may imas timangan. Pampanunutan na rin kita. Assignment na, kada project na. O anak, agbalidiktorya ang kamit laeng. Kada ito'y panagraduara mo ti high school. Sabi ko nang, malagip ko man, masaludsod ko man aga anak ko. Anyan to kadit-kadit kahit mo pagbalinan. Anyan to nga kurso, ti alaem, ito nag-college ka. Kabaylan minto nga takin ni tatang mo. Ewan pati na panunod ko nang ti saludsod. Makapagbasa akto nga dati college. Ha, tatang? Arabidak ti amin nga pabuspusan na lahat. Ora iyaradok ti bagi. Ora sana ka mangmangan. Ora sana ka matmaturog. Basta manggedak tapno adda masapula ka kawarta nga ited ko ka na kayo. Narunakan ka. Ito nagbasa ka ni college. Kasta ti mangmangigmi kinitatang manon nemi. Sa para kanyak met manong oray agraduar to ag high school. Hanga bali, tumulong ak tumating ng trabaho. Hanga bali nga, agsardeng ak masang agsardeng ni Kuya Aga, tasayang tilaing na, no saan nang ituloy tagbasa. Nagbaling kaming aktibo manong nemi kini Kuya Aga kastamatang kininanang nga sumursurot iti born again Christian. Idi manong nemi kat awan ti masnop nga papanami, pakimisaan, pagsambaan. Taninanang manon nemi pasaremet mapaniti kapilya o simbaan. Angem saan nga aktibo. Gabungar ti kinabisi na. Ngem idi tay may manon nemi ti maysa nga maestrami ti high school nga ni Ma'am Elma. Inawis na kami manong nemi. Nga napan na
gimong iti maysa nga Domingo. Simurot kami met tani Ma'am Elma ano nemi maysa nga nasyat nga maestra iti high school nga sigon kini Kuya Aga ano nemi kadi so ti maysa magtulong ken kuana. Manigod met idi ano nemi nagbaling kami met nga aktiba miyembro iti born again na Christian. No kasta nga Domingo ing kami no awang klase kat adda kita activities iti born Christian na new kata sumursurot kami manong nemi born again Christian sumursurot kami iti dandanin manong nemi malpas ti klase agraduaren manon nemi ni Kuya Aga iti high school ket may padpadamag nga talagang iso ti baligtorya. Eri bigla manon nemi nga bimtak ti damag. Tati mawag manon nemi ni Uncle Sirin iti cellphone ni Nanang. Tani Nanang manong nemi ti mangigam ti cellphone mi apakakuntakan mi no kwa kini Uncle Sirin. Tapno kumustaen mi manon nemi ni Tata. Adagi di manong name iti abay ni Nanang. Kabayatan nga, nagring ti cellphone na. Sino na ito tumutawag nang? Ni Uncle yung asilin. Hello kayong. Hello. Hello. Haniya? Nilakay ko. Di ka bagis mo nga selso? Tinilod di kiti pulis? Si Babalod? Nakigtutak iti tangan ng kung imbaga manon name ni Nanang. Nga imbaga siguro ti kasasarita na ni Uncle Silin nga ni Tatang kat adda iti unang tibagbaludan ta tiniliw dagiti pulis. Siyempre sinulsod ni Nanang, anya di basol na? Anya di basol ti kapsat mo kayong? Abay nga tiniliw dagiti pulis, abay balod na! Naamuak laing ngayon manon name iti amin ni di malpasen ti panagsarita na Nanang kina Uncle Silin. E di, sinaudsud ko kini Nanang noan niya talaga, tinapasamak. Anak, tiniliw da ni Tatang mo, tada nasarakad da nga siyabo. Iti court, iti kwa na, iti kariton na nga paglaklaswan na, ngayon di kita gamit na. Diba? Karito ni Tiayan, di kita maglutuan na kita dumapay. Sadyay nasarakan na kano ti siyabo. Kasano ko ma? Tagsap siyabo ka din ni Tatang. Kadwa na naakit aglaklako kano. Iti at na kano nga matulungan na tayo. Nangro na kitagkalis to kano ni Manong mo ni Koyam nga aga. So nga kaslakas dyan iti senaryo. Nga napanunutan ni Tatang yun ti agbaling nga drug pusher. Yeah. Saan nga marami data ni Tatang? Saan nga marami data ni Tatang Nanang? Siyempre, di maamuhan manon na ni Kuya Aga. Saan nga mabalin dati Nanang? Nanang, saan nga mabalin? Talaga saan nga mabalin nanak ko? Saan nga marami ni Tatang tikas jay? Nagpeso nga ikarkari ng aramida na ti amin na pumuspusan may ka na kami lang tinaran niya ka masambayan na kami nga kapsat ng runa kanyak nga kuna nang saan nga masayang ti kinalain ko nga noan yaman ti kahit ko ang kurso nga pagbalinan kat nakasagahan nga magsuportar kanyak nga di na kaya tasawan lanang nga mga ramid ti kasya nga pupuspusan nga glako ti siyabo agbalin nga drug pusher saan nga pununda ita di mi amo ti aramiden mi manong nemi. Ngayon kinontak ni Kuya Aga ni Mama Elma Manong. Manong, ano nagsalitahin nyo kay ni Mama Elma? Nagkukuyog kam to yung tubigat nga mapansin sa syudad. Mapimik ano iruwar ni Tatang iti pagbaludan. Kasano nga may iruwar iyo? Ang piyansa? Nganti amo kakit no may banggap iti illegal drugs katawang kano ti piyansa na. Hangam mabailan kastaman di mangmangig ko. Kaya tayo nga ipanagnagawan ti kinagpeso na baka minulahaan dalaing ti sabo
Kaya dala pataksen. Apay naramid ta kumantikas jay. Manong Nemi. Sigun kininanang iti panagsarita da kano kin Uncle Sidin. Ada kakun kontra kano ni yung tatang Manong Nemi nga padan na nga fishball vendor. Kakompetensya na. Kakompetensya na. Gabuta, bimasid ka no, Manong Nemi, di ba pa nagumatang karedya nga kakompetensya na ngaglako ti fishball. Kat napanda ka no amin kinitatang. Tarita ka no, Manong Nemi, tirason kin kapuna, no aping ibagbagay ni tatang nga ramidan ti amin tapno, masuportaran na kami. Dejay, imimas ka no ngamin. Dejay fishball nga aramid ni Uncle nga lutlutuan nga ilaklako ni tatang. Kad ado gimanhar. Kad dahita ti posible nga nangaramidan ti pamuspusan tapno mulaan da ti sabo ti kariton na tapno matiliwisog. Nagdagsumutan ti pada nga tao. Naku nakitinakim kumanong. Gapulayan ti dahita nga rason. Gapulayan ti kakompetensya. Gapulayan ti competition. Gapulayan ti fishball. Nagbaling nga dakas nga may balod ni tatang ko. Ni tatang may. Tapos na fishball vendor laing. Sakit may balod. Naibalo din. Kasano pa yung suportaran na kami. Kasano pa yung matungpal ni Kuya Aga tarapahap ng nagbasa di college. Kasano pa yung may pakat na Manong Nemi tilaing na ti andang enten ni Amad Diyos ka talento na. Kasano. Kabigatan na Manong Nemi na bati ak dito balay ket nagkukuyog dananang Kuya Aga kastamatan kani Ma'am na Elma agramamatan ti papanguluan iti born again Christian Manong Nemi nga nakikapengan mi. Nagururay ak Manong Nemi ti resulta na. Sanda nga si Mangpet Manong Nemi ti Karabian na. Ta 4 hours travel manipod iti ilimi kengga iti syudad. Kabigatan nan Manong Nemi ti sangpet ta Kuya Aga kininanang. Nanang, Kuya, aram na pasamag. Ni Kuya Aga Manong Nemi iti nang simong bat kanya. Mariadin ko. Kuya, nadagsan nga talaga ti kaso. Yung pabasol na kinitatang. Tsaka mo, tawang balus namang kanunong kanitatang. Anan namin tinaramid yung Kuya. Nangala kami ti abogado. Nga nagkapoy ti pau. Ano ti pau? Tagpau-pau? Saan? Iti public attorney office. Isot abogado na kita awan pagbayad ng ti abogado. Libre ng abogado. Sta? Kananak ko nada. Narigad na kanong ilabahan gaputa. Gaputan niya. Gaputan na kalawlawag ka nung amin nga talagang naalada. DJ may sasasya ito siya mo. Sa ada, mangibagbaga nga talaga nga makikita da nga aglaklako. Ada parang lilakwan na ano. Sanga ramidin dito ni tatang sang kaniwan, saan na nga aramid, saan na nga maaramid. Nga mamumutin ni tao. Hagbaling nga nakakaasit, may isang tao nga umbasol na. Kapati pa nangaramid na tipamuspusan. Sa dapat kadwada nga polis, awa malapulos mangisakit. Ni Uncle ang awamat. Kang kanayon mat nung nga awan ni Uncle sa jay. Hanggang mapapapad ni Uncle sa Deport Court. So nga awan ti mamalin ng mabaling pa. Ang nangarodan Kuya. Numadingigin ti kaso ni tatang. Siguro. Makumbiktaran. May balon. May manin sa Dimonte.
Kasano nga natin ti biyag tayo? Kang runahan ti amin, kuyaga. Kasano ti ambisyon mo nga makabagadal iti college? Kasano? Gaputaddan manunemi ni tatang iti pagbaludan. Kabayata manunemi iti panakauray iti panakadeng iti kaso na ken panakakumbiktar na. Ninanang manunemi iti mangikarkarigatan ngagsapul iti pagbiag mi ken aging ka makapagturpos manunemi ni Kuya Aga iti high school. Ken malpas kong tumaten ti kina first year high school. Ngayon babayan, titulong manong nemi, di kakaduami, iti born again Christian. Babayan ka ni Ma'am Elma, manong nemi, nangahalakata kami idi. Ada di kiti kundahoy, manong nemi nga umayda, ket konforme, iti mabalindag ited, noodle, sardinas, bagas. Tas lakang kanayon, manong nemi nga da ayuda, nga kapukadakwada, di kiti relief goods. Naging ga iti tumtengan manunemi iti panagraduar ni Kuya Juju manunemi naragsakam kumaha ta iso nga talaga ti valedictorian ng kasano nga maragsakan kami. Dali tatang iti pagwaludan ket saan na nga maatendaran manunemi iti graduation ni Kuya Aga. Nagsansangit ni nanang nga nangarakop ken ni Kuya Aga. Kalpasan na arko na yukuran kada giti medalya kan naawat na nagiti certificate trophy manunemi ribbon kada giti adu nga awards manunemi nga naawat na inarakop kumet ni Kuya. Congratulations Kuya Aga. Nagkama na ka din ko. Kasano nga Roden, oray na laing ka, maligtorya ka nagraduar, pangalante nga ron ti pagbasa, ti kolehyo, tilayan nga nalpasa nga na tayo taong pamaspusan natin ko. Iti ba na kay balod ni tatang? Tuntuntunig to justisya. Amo kita no kahit, noan niya kahit ko pagbalinan. Ano kahit mo pagbalinan, Kuya Aga? Kahit ko tagbalin nga, abogado. Anya? Mano nga tawan ti kurso nga abogasya. Mabitlaing na na. Pangunurahin. Noan yan to, o naman nun to nga tawan, iti may kumbiktar, may sentence siya kinitata. Kuya, kasano nga rin, di ba nagbalin mo nga abogado? Pakalam ti kwarta. Pagbiag tayo tupa eh. Makasad tayo na kamailaan. Mga asin na po Diyos. Di ba nagpaala manong ni Kuya Aga kareta nga panagraduar na? Nga po titulong manunemi nagkukontribusyon di kiti kami ang burami ti born again Christian. Hanggang ko manunemi ti saritaan da Mama Elma kan di kiti duwa pang panguluan iti kapamatyan. Awan ti pagdanagam. Doan niyaman ti kayat mga pagbalinan. Aga. Sister, ma'am, ag-examine nga to para di scholarship program. Kat kasarita mi, dagiti mga sponsor, kadagiti estudyante, nga paano tayo nga born again Christian. Ado dagiti foreigner nga mga sponsor, kadagiti nalayang estudyante, katsikan tupay. Sigurado nga suportaran da ka. Yung tunumay nga Domingo, iso tiyo may dito'y lugar tayo. Dagiti duwa nga karuran nga sponsor. Sponsor tayo.
Kat na-interview na kanto, kat numamuan dati talaga nga laing mo, kat na regat mo nga makapag-adal, kat ti sitwasyon, nga kaanda ni tatang mo ti pagbaludan nga awan ng basol. Isuda, ti alamatin ni Apo Diyos, tapno may kaniti ustisya ni tatang mo, kat tapno matungpal ta na paap mo aga. Basta lagi di, samo nga baybayan ti panagbasam, ken samo liplipatan ni Apo Diyos. O sister, kanagamanak, aramidik tamin. Kasi nakunak ka na kayo sister, no, hindi saludsudan yun, no, anyak kahit ko pagbalinan, saan ko pala may bagay di. Namiti na ito pa nakabalod ng tatang, ngawa ng basol. Nga sila amok kantakil ti pamatik, nga ado na kiti may balbalod, nga awan ti basol na, nga grigrigat, nagikarkaro, nga awan matiraskan nga ikaro da. Kahit ko, nga tuntunin ti justisya. Kahit ko tagbaling nga abogado. Kahit ko. Dahil tama nung nabi na nakapatpatak nga ng kong imbaga ni Kuya Aga. Di ba nagbaling ko nga abogado ko na. Aging kama nung nabi nga nakumbiktaran ni tatang sigon kadagiti na panimatender. Iti pa nakadagngag ti kaso. 20 aging ganito 20 ket maysa nga tawen apan na kay balod. Diyos ko, mantutawan kon. Manuntun ti tawen ni Kuya. Manuntun ti tawen ni Nanang. Kunada pa kiti manong nemi nga nalagan kit direta nga saan kit nga tungpal biyag kuma iti panakakumbiktar na. Tamay panggap nga rin iti shabu na illegal drugs. Ngim ko namat ni Manong Aga, ni Kuya Aga. Kat no aminin, kat aramidan dati mangimulaw ano mang pabasol, iti dayta nga kaso, nga awang matip kinapudno na. Di kat amin nga taon, kat malungsot iti pagbaludan, nga awan ti basol na. Aramidak to ti amin na kabaylang. Tapno lumtaw ti kinapudno. Tapno maiyababa, ti pananging karo ni tatang tawang ba't ususto na nga basol. Ito nagsiyakon kat may isang abogado. Kinon ko na naman nung naming nga mismo nga mangmangigmi nga ibagbaga ni Manong ni Kuya Aga di kita nga ibagbaga. Dindeng nga road manong nami iti panagisarita panangmit ni Kuya Aga manong nami kadagiti sponsors iti born again Christian kadagiti estudyante. Karing-karida ka no anong name nga suportaran da aging ka matunuyan na tikayat na pagbalinan. Buhain manong name nagbalin nga skala risuna. Nated amin nakasapulan na manong name. Iso nga ni Nanang tilaing obligasyonan manong name kat ipagbiagmi nga gina. Kanti kastusak mita nga mangituloy ti panagbasak iti high school. Surat laeng manong nemi, iti pakadamdamagan mi iti kasasaad ni tatang. Ken kastamat tan iti pangidandanunan mi manong nemi, iti kasasaad mi no anyamat ti mapaspasama. Ngem no kasta nga maisarong manong nemi ni Kuya Aga sa Jaya, Manila. Taadanas ken nga ramidan na sa Jaya, ken itugot na iti sponsors. Mapanakanumat ikarigatan manon nemi nga mapan sarungkara na mismo ni tata. Kada tanong ko na kiti pagpakida na manon nemi popos na nga picture da. Nga inarakop, nga sasalita, nga gababay. Intultuloy ni tatang manon nemi ti kinarapis na. Kat sigon kini Kuya Aga, ikarkarigatan kanumat ni tatang ti panagbalin na nga nasingpet iti unag ti pagbaludan. No pa'y narigat. When amok, narigat ti biag ti balod manong. Nakapagregduharak met manong nemi ti high school, ngemi di tagkalid sa kuman, manong nemi maganinanang na tumulong ak palang nagtrabaho.
Tabayan te kano, bayaan mi kano, manon nemi, nga ni Kuya Aga, iti mangituloy, iti panagbasa na. Nagraduar ni Kuya manon nemi, iti for a fourth year's course na. In preparation ko na ti panangalan na ti abogasya. Inrapin na tinagtrabaho manong nemi, kat nagbaling metlata nga active suna, iti born again Christian. Nga makakikita kam nukano kasta manon nemi, nga danunan ti panagiging mi iti Domingo. Mamano ni Kuya manong nemi dito balay. Kadwa na ta manong nemi at da syudad. Iraprapin na tagtrabaho kabayatan manong nemi nga iraprapin nang ituloy ti panagbasan. Adama da kiti gondaway manong nemi nga tawagan ni Nanang Isuna. Mangibaga iti kwarta no kasta kamarik nami tirigan. Saan kayo nang mangibagbaga iti kwarta kini Kuya nang matimang gastusan ta. Mag-ubrata mo't ngagpadpada. Naging ka manong nemi. Nga kalbasan ti duwa nga tawen nga panag-istambay kung saan nga nagbasa. Tinawagan na manong nemi ni Kuya Aga. Mari, Kuya? Yung kanto roll. Kuya? Abay kami nga di mo maipasat exam. Tapos baling ka kaumamat ka scholar. Kat suportaran na ka na kiti sponsors tayo. Ano, timabaling ko kat makapasa. Yung oras sana ka makapasa examen, nagbalinak ba't ka napasnet? Isungarod, nagpagpakasya ka ni Ma'am Elma. No, saan ka masuportaran? So, suportaran na ka ti kongregasyon. Ano nga amin di kahit mo kurso? Gayet ko agbalin nga nurse. Sige, basta saan ka pala makiboy-boyfriend ha? Kaawamat pati boyfriend ko. Ano nga awang pati boyfriend ko Ala Kuya? Sino ni Jojo? Kinaradumarag ti high school ni Jojo. Isot ng tulong kanya kaya nang isarak iti pagtatrabaho kitang sales lady. Nga isupin ti hadid sundo. Gayem ko lang. Pag sa doon pagtungpalan na no, gayem. Baka agbaling kayo nga sweethearts. Hala Kuya nga daman. Kasi ka Kuya nga, awang pa girlfriend mo? Tsak pala kaso dito. At doon kiti babae nga. May pagpakita timo-timoda. Ngam disturbo lang yung kiti babae. Sang wag tulang deta, yung matungpal ti harapap ko. Manupay nga tawin Kuya. Naggraduar kami at college sa plus 2 years. At manupay nga tawin. Abag isunto nga sangapulo ni tao. Sangapulo nga. Sangapulo nga tawin. Di kaadda ni tatang iti pagbalutan. May sakto ng abogado. Kuya Aga. No may sakan doon nga abogado, anong itong awag na kin? Attorney Agaton? Loko, Agapito. Aga ko naman na ikatam jipito. Ang agaton, chikamat. Kuya Attorney Aga. Manong nemi dimdeng pahay ti sabali pay nga tawen nalpas kon ti kina first year college ko iti kurso ka nursing man. Ada suporta kanyak ni Manong, Kuya Aga, Manong Nemi, kanya kita dumapay nga kasapulak, iti kongregasyon Manong. Iti ta, bimtak ti sayang gusang dito lugar mi Manong Nemi. Nga, ada ka no kasinsindarak ni Nanang nga lalaki? Nag-flare up kadagos. Saan nga po na dito? Born naging Christian ni Nanang. Saan nga marami dito? Kunak ka rin dyan tao ka nang ipadamag kanya. Naidanon na lang kanya dito sister. So kadamdamag kang ganupod no. Nabayag kami nang saan nga imay samba nakigimong ni sister. Busy so na. Kapati trabaho na. Manong Nemi. Dati ito balay kat inor-ore ko ni Nanang. Nanang? Anak.
Kumusta trabaho yun? Okay, met. Nasunod dyan, mga paspasyar ka na kayo. Nga basta ray agkuyog kayo nga mapan mangal daw, magrabi. Marianak, nanang si bibiyag ni tatang. Adalay nga sunat ipagbaludan. Apay nga sukat yumanten. Awan ti kinagpwesyon na anak ko. Pasit lang dahil iti trabaho. Kanat, ano nga pasit? Mang-entertain ka na kiti kliyente. Adak ti sales. Kada jay, mga ayab kanyak, kita kliyente mi da jay. Ada pang malubos ni Mosco. Tapos di kas takit maalo ko yung iso na. Tapos ma-sales token mi. Siguro ada na kita nakakita kanyak nga indadanon da iti tao. Anak, nadalos ti konsensya. Awan di mating haramit ko. Siyempre, no may danon dahito kini Kuya Aga, anyat naman yung reaksyon na. No may danon dahito kini Tatang, hamon si Diyos anak. Jack tupulos guliban, di kalay sami kini Tatang yo. Uri adda iswan iti pagbalutan. Uri adot mangibagbagang saanin nga makarwar. Ngayon pa-check, nga ramidan to amin kuyam nga agad ti panguspusan tapno mayababa ti panakaibalog na. Nusta nang awan ti mading aramin Diyo. Awan anak, awan. So saan ka mamatpati? Baybayam ka rin tao nga nyaman ti ti panunod da. Saan ka din nga napimpinas nang nuliklikan tayo iti posible nga panangibagada no nyaman data. Nandito kahit mo sawan. Nagitkat kayo ni trabaho yun. Anak, may singasing ko data nang nagitkat kayo ni trabaho yun. O rekat tanyo mo't problema ti panagbasak. Agsepot na suportada ang kongresyon. Tultulungan na ni Kuya. Ori tultuloy ni Kuya at panagbasa ng abogasya. Kaya naprapin na matagtab trabaho. Kaya natapay tulong lagi ni sponsors. Sige anak, napanunod ko mit kadideta. Tapno may katanyaman nga panagat-atap na gini tao. Ngayon mamam ka di anak. Nga dito mapaspasamak ka na tayo kat subsubukan na tayo na po Diyos. Nanan, tikas diyan nga napasamak ka ni tatang iyo. Napabasol, naibalod nga awan ti basol na. Nga dahil tinagbaling nga karit kinimanong mo ni Kuya mga aga. Tapno tong palin na tambisyon na. Nga ramidan ng ti amin. Tapno ni kastakit agbalin nga bugado. Nesunto ti. Mangtuntun justisya. Iti pa na kay balod di tatang mo. Ngayon dahil tamit, iti pa nakapasamak, nga dahil pagbaludan ti amayo. Tapno masubukak, may isa nga mabahay, nga ina, nga asawa. No kasano ti kinatibkar ko. Narukupak man nga peson na ko. Asidig ti sulisog. Gaputado na kiti mga sulsulisog kanya. Ngayon sanggot nung arabitin. No panubok man ni Hapon Diyos na ito eh. Ta subsubukan na no kang sanot at kinatibker ti pamilya tayo. Agpali na kanatibker mani. Ikarikan ka na ita. Ikarik ka na kayong agkapsan. Manong nemi nagikat nga ro din ni nanang iti trabaho na. Kan nagsubli, manong nemi di dati nga raramidan na nga manglo iti laba. Kapay parparitan ni Kuya Agay Suna. Saan namat paritan na talaga kahit namat ti madaan po matao ti kwarta na pilayan nga para iti gastusan na.
Kanit may tulong na kanyak manong. Si Mardengan digdi sa yung gusing nga made kontra ken kuana. Aging kasanga na pupuutan manong nemi irarateng ti sangapulon nga tawen. Wen manong sangapulon nga tawen nga si babalod ni tatang. Aging ka manong nemi nga dimteng ni Kuyaga nga nangarakop kanyak kada kami kininanang. Anak, anak, kuya, kumusta ti panagbasa? Graduate nga akon. Kano? Kaputa. At kita yung baka subject ko. Baka October yanak to, kuya. Very good. Kasi ka, kuya. Tilangan pa nag-take ko ti board. Kat no may roar ko ti baraksam ko. Atornento ni kuya mga aga. Atorne, kuya? Idaw-dawat siya. Kat babayan ti tulong yo. Panang idaw-dawat siya. Babayan ti tulong ti kongresyon. Dagi di sponsors ko. Di kakadwa iti di born again Christian. Kan kagrunan na ginapot Diyos. Nag-aga. Kanagbalinton nga bugado. Sabi ko ma, kuya. Sabi ko ma. Nagtegar ti bar manong nemi ni Kuya Aga. Kaniti rumuwaran ti resulta. Kasta oray ti managlaglag tumitira sa ragsak mi manon nemi tamay sa isuna nga nakarwar. At na hindi manon nemi ni Kuya Aga sa Manila, hindi may publish nga may sa isuna nga nakarwar. Damo may digit agawid manon nemi tapno agpaalang imsan. Inaramid-aramidan na kano ti amin. Tapno di kasta kita ma-open. Balbali nga manukatan ti kaso ni tatang. Si bibiyag mo't pailayang manunemi ti tao nga nangisaklang kang kuwana. Dahil kinarebel na may panggap iti panaglako iti pisbol banong. At akanumat pa lang di serbisyo manunemi ti pulis nga nangidiin kanitatang. Kaya gini maatap manunemi ng akin aramid iti panang pabasol dati apa. Damag laeng manunemi ti nakamamuak nga nalukatan ti kaso manunemi. Agengga nga napalagaan ti kaso ni tatang manunemi. Agengga manunemi nga naparulan kaya tawag ni manong ko ni Kuya Aga ni Atty. Aga. Mari, pagibaga kini nanang sumangpad kaming kinitatang dita. Inakalay ni Suna sa jay bilibid kadagtaros ka mga dagos dita lugar tayo. Nawaya-wayaan ni tatang. Nawaya-wayaan ni tama tayo. Napanghabak ko ti kaso. Nga ti umuna nga kaso kiti pa nagbalin ko nga abogado. Manong nemi sinarabo mi nga rod da Kuya Aga ken kastamat ang kinitatang. Kaduan naman ng nemi nga membro ti born again Christian. Nagramamatang nga nang adari di sponsors nga pare ni hermano. Nga nang sarabo kadakwada kat kastaonay iti panangar arakop mi kiti tatang. Kat kastaonay mat manong nemi iti panangar arakop da kini Atty. Aga dagiti sponsors na dagiti pang panguluan iti kongregasyon dagiti pang panguluan iti born again Christian na. Kat kasto na mati panangarakop ko kini Mama, Sister Elma Maronelli.
Sister, ma'am. Ah, thank you. Hawan di sa balik ang kuran nga pagyamanan tayo, Marie. No saan nga ni Apo Diyos. At least, lailaban ni Kuyam. Iti panakawayawayan ti amayo. Iti panakay panagnek nga awan ti basol na. Kinamom ka di. Nga rejay nang padpadakas keng kuha ng karibal na eding kakompetensya na iti pisbol. Iso tinsublat nga in the room ni Kuya Agam. Kat baka isot mabalod itong palbiya. Tagaya manong name kat iso iti nakalawlawag ka nung nga drug puser. Nakadwa na manong name iti polis ngan ad-adda nga nang idi kinitata. Si atmat ko na ka. Kat naamok na ita kini Kuya Aga manong name kat kunana. Iso, ti sumarunong ang kasok. Ti panang ipabalod ko kada nga polis, agramang kada nga nang padpadakas kinitatang. Kasanon ko yan at na pamilya na gito'y. Pamilya? Kawin, nagsagaba na ba ta? Kasla ka na tayo. Iti pa na kay balod ni tatang. Dati nga pamilya na't nagsagaba, nagrigat. Kasanon na gito'y nga ipaibalod mo. Kada damat pamilya na nagrigat. May balod tupay na kiti awang basol na. Isuda kit din nga da basol na. Sumbeng unang nga kikaro na. Kaya nagpaiso man ng name na ipadamag. Ti pulis nga nang diinidi kinitatang kanitiya ng pabasol. Kinakaompetensya edi man ng name na itatang iti panaglako ti fishbowl kanadamag na idyaryo na TV nga nipisukdan iti magbaludan. Sa dumanong name hindi kita mangmangig ko mabaspasa ang artikel. Naglaing kano ni Attorney Agaton, Attorney Agapito. Mamano manong name ni Kuya dito'y lugar mi kaduhan nga da isuna sa siyudad kan sa Manila. Tanda opisina na siya at opisina sa siyudad manong name. Hindi ba nag-graduar ko iti kurso nga nursing, nagtikak ba ti board, manong name, kat siyempre kastaon ni Peteragsak ko, kaya naragsak ni Kuya Agaton, hindi mairuar ko may board ko. Kaya di kakaduwak ti kongregasyon, manong name, hindi born again Christian, isuda iti ng tulong ganyak, tapos makastrikak, iti pagtrabahuak ng hospital. Naman pa'y private manong. Manangarod, mangalak pa lang experience ko dito takayat kumit iti mapagtrabaho ti abroad. No pa'y ninanang manong nemi kat sut mabatbatin iti balay. Kat nung hasta nga malpas ti jutik manong nemi sumangpedak iti balay kat makatkadwak matinanang. Kumusta kayo nang? Kat kastoy anda ni tatang mo. Kasano ko may bagam ngagmay saak. May sa kayo nung mapanagtrabaho ni tatang iti syudad nung saan nga pisbol ano di kita adan sa bali nga negosyo da kin Uncle Celine datang ti pagbagakin tatang yo pumanawan sa syudad nga diya tinakapapasulat na dahan negosyo da kin ni kayong Celine mga pangipas dagdarituyan tapos di kasta kata dito hibaten agtinulong kami. Katsika, noong una ka agasawang ni manong mong abogado, dito'y kay ngagkyan na, dito'y balay. Yan tangay kat panggip ni manong mo nga, mangpadakkel nga, mangpapintas ti balay tayo. Kaya ito nga sa hunang, una ka agasawa, yung ni kuya. Wala taong ba girlfriend na? Sika the boyfriend mo. Kung gusto nyo kumati, ay, sus, apo, ay, kasano kung mga bagang nakaswisit kayo ng kuy-kuyo kini Jojo. No mampesan kayang padpada ti kurso. Hinanang met. Awan sa bali pag si istorya. Isutakit ang si istorya. Nga man niya talaga tipon no. Sa ako lang naklunod kay di ani Jojo. Hindi nakapagturpo sa kon. Kita. Baka naman napasamak yun. Nawampay nang.
naman pikit-kidawan na. Kasalitag to na abogado, na attorney agaton, agapito. Api agaton kung ano pinimanong mo. Uno attorney aga ko namlatan. No, umuno na akto ang kasal ng mitisuna. Umuno na kumahatan eh. Awang bahay ti girlfriend manong mo. Kani, di na pala masaho. Bakit nga malasag? Aglakay nga ba abogado? Nakatado na kinikigaman na nga kaso. Basta ka din. Talakadado na kiti umasidag kang kuwana. Kaduan nang umasidag kang kuwana. Dagiti awan ti pagbayad da. Iti abogado. Nga. Napapabasol. Dagiti kasi kinitatang mo. Dado nagpagbalutan nga basol na. Kaya't ni manong mo nga mairuwar dagiti tao nga dati pagbaludan nga awan basol na. No libre, pangalang dita, manong iti kwartang gastusan na. Sambat nga libre amin No anyat maitid da kasi dyan. Nabimbintas ko mo agpabayad takil at anhalaing nga rod. No adda may laban na nga kaso, ikanda ti milyon nga piso. Stab no, agbili nga milyonaryo ni attorney agaton. Agapito! Ni attorney aga. Ngayon sama na kasta ti kayat manong name ni Kuya Aga. Tanalpas nang ngayon kari manong name nga ti alain na kliyente na. Kat di kita'y adda iti masa. Di kita'y awan tinananay nga pagbayad da. Di kita'y naibalod nga awan pasbasol na. Kaya di kita'y maadnan ti kaso nga awan met ti basol na. Kat gapo manong name ita damat ten talong awen nga agot-trabaho kami kaniga chucho. Teta na, imuno na kami nga nag-asawa ngam ni Kuya Aga. Nagkalaysa kami kini Jojo, kat nakipagnaed kami iti ayan, iti balay, iti family house mi, tayan da tatang kininana. Kada tatang kininanang manunemi, nadandamatan iti kabukbukodan nga makun na nga food court, iti ilimi. Wine. Food court manunemi, nga pagyanan na kita'y agtagilako ket kukwa mi. Dahita nga food court nga gupupa na kita'y aglako. Iman manit na lang supervisan manong nemi ket pasaremet anda aglako damet agluto tatatang kininanang. Tanakalalagip ka no kinitatang manong nemi no kasta nga agluto isuna ti fishball. And then may isang anak may kini Juju manong name di agawid ni attorney Aga nga takaduwa na nga babae nga nakapinpintas. Kuya, sino na agbaling nga ipag mo? Artisan samat. Abogado. Ay, nagpatpada kayo ng abogado? Ate, ma'am. Ubing nimsi ka. Ala. Nabit pa yung nairwar na ti board na. Ay, nagpindas ka, ma'am. Yan, Marie. O mo sa bali nga ramidak na di, mga sakit, mga laban, ti kalindikan na gini babae. Lagi di paano nga babae. Sa sino man, lagi tayo abuso, ya, lagi tayo biktima ti rape, o no panakamulis siya, lagi tayo kabilan da, o no ragranggasan da. Lagi naman, lagi kang runan nga nakilaban. Kata, dato ti magkadanggayan mi kiniya, kuyam nga aga. Nagkasarda manon nemi ngem sadya Manila itati agda mga pagnanaidanda. Adamaten may isang anak da manon nemi dagiti agasawa nga abogado ken abogada. Irinto tati agdama manon nemi ket karkarga ekti mi kadua nga bunga tenayat mi kini Juju. Datatang kininanang manunaymi, napigsada pa ilang, nga mga asikaso mo iti negosyo da manong o ribasit nga negosyo, ngam takkel ti maitulong da, kadagit addaan iti babasit nga puunan, nga pada marigrikat. Dati nga rod manong nemi, tinak madimburay nga pakasalitaan ni Kuya Aga, nga kapapaen,
iti panag salukag na, iti panang tulong ng kuana manunemi, iti dagiti sponsors, iti born again congregation, manunemi. Ken iti karit kan kuana, iti panakaibalot iti tatang. Nga dahi tatipuon, tinagpusigyan na tapnog baling nga bugado, nga mangilaban ti kaya, kalintikan, ti kiti may balot nga awan ang baso. Sabi ko damat na ibatik nga andan, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak nga di mangeg ka nagbuya, more power to your program anong and kadlos. Tuway nga dagyaman nga pagayam mo, Marie. Thank you, Marie. Thank you pa nagsurat. Perlit. Salamat po. Salamat. Sabi ko matsang kay mamuma nga sumuporta iti naman sa studio kadig na dumatuma programa. Salamat po.